declaration ya Musa, kwa kibali ambacho Mungu amemupa, anaongeza kusema kama uso wa Mungu hauendi pamoja nasi, hatutatoka hapa. Kuna watu wengi wanatembea bila uso wa Mungu. Kuna watu wengi wanatembea bila Mungu. Alafu ukitembea bila Mungu utakwama. Usikubali kutembea bila Mungu. Katika biashara tembea na Mungu. Katika kuimba tembea na Mungu. Katika kazi tembea na Mungu. Katika huduma tembea na Mungu. Kila huduma yoyote ambayo ina kibali na Mungu ina uwezo, ina mamlaka. Na ndio maana wanafunzi sasa walipokuwa wakienda, wakafika mahali ambapo walikuta watu ni wagonjwa, wakasema kwa jina la Yesu na kwa mamlaka na kwa kibali tumepewa, simama na utembee. Bwana Yesu asifiwe. Yani tunapokuwa na mamlaka, tunapokuwa na uwezo, tunavunja, tunabomoa kila changamoto zinazosimama kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Nilitamani Mungu akupe kibali cha kubomoa na kuvunja kila nguvu zote za adui zinazosimama mbele yako katika jina la Yesu aliye hai.